Jesu Kristu inkosi bazalwane anginawo amaningi bazalwane ngoNkulunkulu nje bazalwane ungcinile kwaze kwamanje nami bazalwane ngiyilunga labangcwele ngiphansi kwentaba yendlu kaJehova ngiyabonelela ngingelutho bazalwane ngingelutho bazalwane ngiyengezwe nje omunye umzalwane ekhuluma naye uthi enginagama engelutho nje nami bazalwane bengiyilo umuntu ungenagama ngingelutho bazalwane kodwa uNkulunkulu emuhle ungenzile manje ibizwa umntwana kaNkulunkulu ngiyambonga kakhulu bazalwane izwi uNkulunkulu izwi enalo likaNkulunkulu elikhona baseRoma 12 lithi mayiguqulwe ingqondo yenu ibentsha ukuze nizokwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu izifundiso esijwayele ukuyithola la ekhalezo eyifundisa ngokuthi umntwana kaNkulunkulu impilo iphilayo kumele ukuthi icace ukuthi umntwana kaNkulunkulu kuze kuvuke izwi elithi makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze abantu babone imisebenzi emihle bese bedumisa uJehova ngoba ungakholwa udume ukuthi uyakholwa nami ngeke ngaba kulolu hlelo lokuthi ngikhulekela abantu ngibakhulekela nje ngiyiphile impilo yami ebhedayo nje sehlathini ngigibhitele ngizenzela imanga nje zami kodwa abantu bengibakhulekela awu ngibaphinda abantu manje uba umpostoli ukuthi mayefundisa uthola ukuthi uwenza impilo uzenzela izinto zakho uyohamba uyothandaza ukhulekela abantu ushumayela abantu bebonge bethi uNkulunkulu namandla kodwa uthola impilo ephilayo iyamangalisa mina ngiyambonga nje uNkulunkulu bazana ungena la ekhalezo ngoba ibiza ukuthi impilo yakhe icace angazi ukuba kwenziwa yini bazalwane uthola ukuthi nje kunezambulo ngazambulo ezayigama uNkulunkulu bazayigama kubani kodwa uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi engiqondise ngekhalezo bazalwane bazalwane angiyena umuntu okwazi ukukhuluma bazalwane kakhulu nixolele kodwa nje ngibonga uNkulunkulu nami ukuthi ungcinile ngibizwa nje ngokuthi ngumntwana kaNkulunkulu uJesu Kristu inkosi